Sejeroning karya agung memungkah, pendudusan agung ring pura dalam kahyangan, Desa Adat Legian, Krama Desa Adat Legian ngemargiang karya tawur balik sumpah utama. Sani kepuput pitung diri sulinggih, inggian ide pedanda siwa, ide pedanda Buddha wiadin resi bujangga Waisnawa. Ring pemargian upacara ngilahin caru utawi ngintar tawur, nyarengang STT Manggala Wijaya, Desa Adat Legian. Manut Manggala Perwarta Kekarya Imade Merte kesarengin klian Desa Adat Legian I Gusti Ngurah Sudiarse wiadin penyarikan karya sanetaler pisanan pinake penyarikan Desa Adat Legian I Wayan Sunadi dudonan karya tawur balik sumpah utama sampun kekawitin saking semeng melarapan antuk pemargi tawur agung ring pura Prajapati Wong Ile antuk mesrana caru pancesanak Madurga. Selantur ipun ide betara pura Prajapati Wong Ile kairing ring pura dalam kayangan Desa Adat Legian. Pemargin tawur balik sumpah utama kemargiang sinarengan sareng pemargin caru mancesanak Medurga ring pura Prajapati Setra Gandemayu Desa Adat Legian melarapan antuk serana walungan merupa kebo aukud sampi aukud kambing tetiga asu bang bungkem angse itik wiadin ayam sane kapuput pitung diri sulinggih minekadi ide pedana siwa ide pedana Buddha miwah ide resi bujangga Waisnawa. Sesampun pemargin tawur ide betaro tedun katuran nodia upe saksi pedanan. Karya tawur balik sumpah utama mesiosan kuentenan ipun santukan medaging upacara ngilahin caru utawi ngintar tawur sane nyarengang paryawana sejebak Desa Adat Legian, sane maingkupan ring Manggalaning Seketruna Manggala Wijaya, Desa Adat Legian, saha kesangre oleh Kramo Tigang Banyar sejebak Desa Adat Legian, inggian Banjar Legian Kaja, Banjar Pekandelan Legian Tengah, miwah Banjar Legian Kelod. Pemargian upacara puniki madue tetujuan ngelungsur kerahayuan Kramo wiadin palemahan Desa Adat Legian. Pemargi ngintar tawur ring watas Desa Adat Legian niki wantah kemargiang sangkaning sampun kemargiang saking uni saking makudang-kudang karya agung sane sampun kemargiang rienan suksemanipun nenten tios jantan sampun nyuciang pelemahan desa sejebak Desa Adat Legian puniki gumanti raris presido harmonis keseimbangan alam burloke lan buana agung buana alit mangdatala selaras seimbang lan harmonis. Pemargin upacara ngintar tawur puniki doh ipun 7 kilometer kekawitin saking pura dalam kayangan Desa Adat Legian ngelintangin Jalan Sri Kresna, Jalan Nakula, Jalan Double Sik, Jalan Vaping Pantai Legian, Jalan Melasti, Jalan Raya Legian, saha mewali ngeruruh pura dalam kayangan Desa Adat Legian. Piranti ngilahin caru, ngintar tawur merupa tirta tawur, ajengan tawur miwah piranti upakara caru, kairing antuk balaganjur saking suang-suang Banyar sejebak Desa Adat Legian. Pemargi ngintar desa, sedurung kemargiang kerinin dumun ngilahang tawur diriki ring pura dalam kayangan ngelantur aris Krama Banjar Legian Kaja nyangre palatan ka pertama saat maka kadi etape pertama inggian punika ngawit saking pura dalam kayangan nuju margi sisi kangin watas desa Sri Kresna ngalerang nuju margi Nakula watas kaler ngauhang nuju ring catus pate Nakula nika watas kaler Desa Adat Legian. Raris kelanturang antuk palatan kaping kalih Krama Sukaduka Banjar Pekandelan Legian Tengah nika ngauhang nuju margi pesisi Segara raris Beneng Kelod nuju catus pate ujung ring margi Padma nika pinaka watas sisi kauh Desa Adat Legian. Kelantaran raris antuk Krama Sukaduka Banjar Legian Kelod, Benang Kelod, ring margi Melasti, raris Benang Kangin, ring catus pada Melasti, Benang Kelod, nuju marga 3, mewali ring pura dalam kayangan. Sesampun puput pemargin upacara ngilahin caru, Krama Desa Adat Legian kapaice ajengan tawur, tirta pendudusan miwah tirta prayaschita. Pucak karya mamungkah wiadin pendudusan agung pura dalam kayangan Desa Adat Legian jagi kemargiang ring rahina purnama kaulu tanggal 3 Desesiki Januari sane jagi rauh. Tim